Imana yakoze akanya keza ko gushima ivy'Imana yakoze. Wakushukuru yale Mungu aliyotenda. Urashaka kumva ivy'Imana yakoze, unahitaji kusikia yale Mungu nukunezega urengere vya bindi na vya bindi waciyemo. Nikufurahi uzidie yale uliyoyapita. Hari ivyo twaciyemo bikomeye, kuna ambao tuliyapita magumu, bituzanira umubabaro, katuletea maumivu. Ariko uno munsi Yesu aje kukugirira neza. Lakini leo hii Mungu Yesu akuzaniye umunezero mu bugingo bwawe. Yesu aguhinduriye izina. Yesu akwishuriye amadeni. Amejibu, ameripa madeni. Aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza. Akuru mundo muri kudera kamuhindura, akamukarabisha kamusiga kamambika. Habari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, aranangaza. Akuru mundo muri kudera kamuhindura, akamukarabisha kamusiga kamambika. Habari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, aranangaza. Akuru mundo muri kubera kamuhindura, akamukarabisha kamusiga kamambika. Habari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza. Amashimwe kuri Imana yacu. Makofi mengi. Yesu ni mwi. Bwana ni mwema. Kandi araryoshye. Ni mtamu. Ico mukazoguma mukurikira Imana, ambacho kinaweza kunipa ukabaki kufuata Mungu wako. Ikibazo kiri uno munsi ni kimwe. Tatizo liliopo leo hii ni moja. Amashengero uno munsi, makanisa leo hii yugurura amashuri, yanafungua masomo, bene kuyubaka bakariha amafaranga, wanaojenga wanaripa pesa, buguruza amavuriro, wanafungua mahospitali, ariko bene kuyubaka, lakini waliojenga ukumva ngo eglise ngo ifise urushengero, unasikia kwamba kanisa ifise amashuri, ina shule, ifise ibitaro, ina mahospitali, ariko abakristo b'iryo shengero, lakini wakristo wa hilo kanisa badafise amafaranga ntibavugwa. Kama hawana pesa hawapati matibabu. Birabitirirwa, wanasema ni kwamba ni ya kwao, ariko nacho bibafasha, lakini haiwasaidii chochote, kubera abantu bamaze guhinduka. Kwa sababu watu walishabadilika. Hari abantu bamaze guhinduka, kuna watu walishabadilika, bari mu rushengero, wakiwa kanisani bagakorera y'urudandazwa, wanatenda kama vile wanauzisha. Yesu ngo amaze gushika ku bari mwo baradandariza mu rushengero, Yesu alipofika kwa wale wanaozisha katika kanisa, ngo atsiba umugozi, akashika kamba, niwo yabakubitishije. Ndio leo wapiga nao. Wiyubare, uwe makini, wiyubare, uwe makini, ntuzu kubitwe na Yesu, usipigwe na Yesu. Tieri Imana muhezagire. Teli Mungu ambariki. Yavuze ati ubu araje agiye kuba umunayoti. Amesema anakuja kuwa mwananayoti. Ndakunda abagabo bakoreye Satani. Napenda wanaume waliomtumikia shetani. Umugabo yakoreye shetani, mwanaume aliyemtumikia shetani ntabwo apfa gusubira inyuma kwa shetani, harudi ovyo kwa shetani, kubera kwa shetani arazi biriyo, kwa sababu kwa shetani anajua yaliyo. Ariko bavukira mu gakiza, lakini wanaozaliwa kwenye wokovu biroroshe ko basubira inyuma, ni nafuu kurudi nyuma. Tuguhaye kaze rero, tunakupa karibu sasa. Ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yatoranije. Ngira ndabe, ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yatoranije. Ngira ndabe, ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yatoranije.
Kuriyama Mana yacu ni nziza, Mungu wetu ni mwema, nta kindi tworenza ko, hakuna kitu ambacho tunaweza tukazidisha. Abakozi b'Imana Imana ibaheza, watumishi wa Mungu Mungu awabariki. Umuntu wese yaje kurondera Imana, yeyote aliyekuja kumtafuta Mungu reka yibone, acha ayone. Thierry nilipokutana naye namubwiye tuzewumire ku Mana yawe, nilimwambia shika Mungu wako, nao wabone biguca intege, na hata ukiona ambaye anakukatisha tamaa, inyuma ni habi, nyuma ni pabaya, muze urote, usiwe na ndoto usubiri inyuma, za kurudi nyuma. aho twaciye tulipopita harakwiye, panatosha. ivyo twakoresha shetani, tuliyotendea shetani arashima bijya, ashukuru hayo. Ndakunda ibohero rikuru rya Mpimba, napenda huyo gerezani. Hari abantu b'imihimbiri bakwiye kuba mu Mpimba, kuna watu washenzi wanapaswa kuishi huko, abantu bari kubadandaza mu rushengero rw'Imana, ambao wanauza ndani ya kanisa ya Mungu, abantu bugurura amashuri mugumwana w'iryo shengero ntayigemo, wanaofungua shule alafu mtoto wa kanisa uko n'urudandazwa rw'inyegeje. Hapo ni kuuzisha ambapo wamejificha. Nagomba ndakubwira, nataka nikwambie, uzugendura mu maeglize menshi no Mose, uangalie makanisa mengi leo hii, usanga bamwe bitoboje amazuru, unakuta wengi wametoboa mapua, abandi bafashe inyuzi zitandukanye baboheye mu mutwe, wengine wamejifunga na nyuzi kichwani, abandi bambaye amamini,
wengine wamevaa vimini. Satani yarabonye ati sinkeneye gukorera hanze. Shetani aliona sipasi kutumikia nje. Reka twinjirane. Acha tuingie wote. Nkorere mwishenge. Nitumikie kanisani. Sango muririmbyi ariko araririmba. Unakuta mwimbaji akiimba. Yaje yambaye ikirato kigera hariya hejuru. Amevaa kiatu kinafika kule. Ngo aje gukanga abantu. Anakuja kushitoa. Ukanga nde ko ari ibimenyetso by'abadayimo. Byani ibimenyetso by'abadayimo. Ni alama ya mapepo. Abantu bagahiga nukuri. Watu wanatafuta kweli. Basanga bahizishwagara. Unakuta ametafuta hicho. Bisize neza. Amejipaka vema. Abahizi vyondo bitaye ko. Watafuta matope wakawe. Mugomba gukanga abantu. Unataka kumshitua nani? Hari ubwiza Imana yaduhaye. Kuna uzuri Mungu alitupa. Hari ubwiza budahinduka. Kuna uzuri ambao haubadiliki. Nukubera ibimenyetso byinshi. Kwa sababu ya alama nyingi. Ibimenyetso by'abadayimoni. Alama za mapepo yavyamaze kwinjira mu ngoro z'Imana. Zishaingia katika makanisa ya Mungu. Kubera ingoro z'Imana zabaye ubuguriro. Kwa sababu makanisa ya Mungu wameshakuwa sehemu ya kuuzisha. Uno munsi leo hii abahanuzi wanabii nibo bahanurira abarongozi b'igihugu. Ndio waliokuwa wanatoa unabii kwa viongozi wa nchi. Bakabwira baopeje ati Imana ishaka ikoruko. Wanaambia hao Mungu anataka fanya hivi. Bakabwira ba magistrati mwihane. Anaambia hao tubu. Mukizibereye. Pita katika alama nzuri. None uno munsi. Lakini leo hii usanga baopeje aribo bariko bagira inama abapastor. Unajikuta hao ndio wanawafanyia mkutano wa chungaji. Abaopeje aribo bariko bacira imanzi ishengero. Ndio wanatoa maamuzi katika makanisa. Ibintu vyarahinduki. Mambo yalishageuka. Suko vyategerezwa kumera. Sio hivyo inavyopaswa kuwa. Kwategerezwa kuba abantu. Inapaswa kuwa watu bemegwa n'igihugu. Wanaokubaliwa na nchi. Bamwe bavuga ngo bajya n'abakozi b'Imana. Wale wasema wale ni watumishi wa Mungu. Reka guhiga kwigira umukozi w'Imana utari we ndugu yawe. Acha kujifanya mtumishi wa Mungu na si yeye. Harakayungiro k'Imana kariko karaza. Kuna pepo wa Mungu uko natenda. Igihe cyo kugosora cyageze. Muda kupepeta umefika. Umuntu aririmba kuwa Mungu. Mtu anaimba Jumapili. Kuundi wa Mungu akaba yatasha imanza. Jumapili nyingine anaenda harusini. Uno munsi leo hii umuntu yamari ubuzima buragoye. Maisha ni magumu. Ubuzima buragoye. Maisha ni magumu. Ariko muri Yesu buroroshe. Lakini ndani ya Yesu ni mepesi. Yijambo rirambwira ngo nimwaba muri jewe. Neno linaniambia mkiwa ndani yangu. Amajambo yanje akaba muri mwebwe. Maneno yangu yakawa ndani yenu. Ngo musabe ico mushaka cyose. Ombeni chochote mnachotaka. Ngo kizobabera uko. Kitakuwa hivyo. Kuri kurarira ngo ubuzima no munsi. Unaria uzima leo hii. Urabe neza ingene ugenda. Tazama unavyotembea. Ntubeshere Imana. Usimsingizie Mungu. Imana yadukuye Irodebari kwa Makiri. Mungu alitoa Lebdali huko. Iracyahari. Bado yupo. Imana yajabukije abanyesiraheli mu nyanza itukura. Mungu aliyevusha wana Israeli. Iracyahari. Bado yupo. Ikibazo ufise. Tatizo ulionalo. Wakurikiye abadandaza. Ulifuata ambao wanauzisha. Na udafise ivyo udandaza. Na wewe huna unachokiuzisha. Usanga bariko badandaza wewe. Unajikuta wanakuuzisha wewe. Kuwa kabiri ku rushengero. Jumanne kanisani. Kuwa kane ku rushengero. Alhamisi kanisani. Kuwa gatanu ku rushengero. Ijumaa kanisani. Kuwa gatandatu ku rushengero. Jumamosi kanisani. Kuwa Mungu ku rushengero. Jumapili kanisani. Aho hose ugenda utondanye cyacu. Pote unapeleka fungu la 10. Aho hose ugenda utenga ujyanya mashikano. Unapeleka sadaka. Nta rundi rudandazwa barimwo. Hakuna kitu kingine ambacho wanafanya. Ariko badandariza mu nzu y'Imana. Wako wanauzisha ndani ya kanisa. Ariko ijambo riraza uno munsi. Lakini neno linakuja leo hii. Umuntu wese atazihana. Yeyote ambaye hatatubu. Akiyita umukozi w'Imana. Akajiita mtumishi wa Mungu. Agiye guhura n'ivyago bitarakabona. Anaenda kukutana na mambo ambayo hajawahi kuonekana. Genda mu ngoro y'Imana. Nenda kanisani mwa Mungu. Shaka guhinduka. Ukitaka kubadilika. Nk'ubu Thierry yahindutse ngaha. Kama sasa hivi Thierry ashabadilika. Abantu bazovyemera kubw'ibikorwa vyiwe. Watu watakubali kwa sababu ya matendo yake.
Thierry bamuzi ku rwego rwo hejuru. Thierry wanamjua kwa grama nyingine ya juu. Ntabwo twari abagenerali bo kwa shetani. Hatakuwa general wa shetani. Ariko nawe yaratujya magarade. Lakini na yeye alikuwa anatupiga pete. Yaratujya magarade. Alikuwa anatupiga pete. Hariho gendo ngo nutemera umuntu kwa akomeye. Ukikubali mtu akiwa ni mzima, nawe bizokugora gukomera. Na wewe itakushinda kuwa imara. No kwa shetani naho. Hata kwa shetani napo. Nararengana bakakubita sari. Mimi nilikuwa napita wanapiga tu saruti. Ariko Thierry nawe haciye. Lakini Thierry na alipopita wakubita sari bajugumira. Walipiga saluti wakiwa huku wanatetemeka. Ariko kubera Imana. Lakini kwa sababu ya Mungu. Idurije ku musozi nayo. Imetukutanisha katika dukorera Imana mu izina rya Yesu. Tumikie Mungu. Dukorera Imana. Tunatumikia Mungu. Mureka ababonye Imana itangaza yabakoreye. Majabu aliyowatendea. Mureke dukorera Imana. Acha tumutumikie Mungu. Ni mureke kutuzibira. Acha kutuziba. Kuko Imana izobarandura. Kwa sababu Mungu atawatoa. Umuntu wese ariko aratunga urutoki umukozi w'Imana. Ananyosha mkono mtumishi wa Mungu. Urabe neza. Tazama vizuri. Urabe neza. Tazama vizuri. Umuntu wese ariko acira urubanza mugenzi we. Ambaye anamkatia shauri ndugu yake. Arabe neza. Atazame vizuri. Ndakunda kubwira abakozi b'Imana. Napenda kuambia watumishi wa Mungu. Uraraba ujye uri kuracira urubanza. Utazame yule ambaye kunamkatia shauri. Kutazogwa gihagaze. Kama hautaanguka yeye ingara amesimama. Banza wirabe. Jitazame kwanza. Ingingo ya mbere y'abanayothi. Nia ya kwanza wananayoti. Nukubanza guhinduka ubwacu. Ni kubadilika kwanza sisi. Nimba naho nohinduka ndi umwe. Kama mimi nitabadilika nikiwa mmoja. Ndashima Imana. Nashukuru Mungu. Nawe ni wahinduka. Na wewe ukibadilika. Shima Imana. Shukuru Mungu. Kubera guhinduka kwawe. Kwa sababu ubadilishwaji wako kuzozana benshi ku Mana. Utaleta wengi katika Mungu. Uno munsi kibujije abantu gukizwa. Kinachokataza watu kutubu leo hii. Winjira muri eglise. Unaingia kanisani. Usanga pastor ari umusuma. Unakuta mchungaji ni mwizi. Winjira mu rushengero. Unaingia kanisani. Ugasanga ngo zani kimazi naragusengeye. Leta sadaka nilikuombea. Nutami kimazi ni wagwara buhuzocupfa. Usiponipa sadaka ukiugua utakufa. Huzuye y'ababandi. Wapo tu ambao ni wapo. Ijambo ryari rambwira ngo. Neno linasema twabironkeye ubuntu. Tulipatia bure. Tubitangira ubuntu. Tunatolea bure. None no Mose. Sasa leo hii abazibira abantu kwinjira ku ngoro y'Imana. Wanaoziba watu kuingia ndani ya Mungu. Nabari muri eglise. Ni ambao wako kanisani. Uno munsi Thierry araje. Leo hii Thierry anakuja. Aje yahuye n'ibibazo. Amekutana na matatizo. Amabombe yatewe bamwe agahita nabo bari kumwe nawe agasigara ni menshi. Bomba alizotoa wengine walipita. Aho kumusengera nk'uko yabigusabye. Badala ya kumwombea kama alivyokuomba. Utanguye kumucira urubanza. Unaanza kumkatia shauri. Ngojya ntaraheba. Unasema yule bado hajaacha. Ujya ntarahinduka. Yule bado hajabadilika. Niyahura na baba general bahora bagendana bagahagarara bakamuramutsa. Akikuta na wale wa generali wakikutana wakamsalimia. Bazovuga ngo mwamubonye Thierry. Atasema mmemwona Thierry. Ngobona araheba. Tunaona bado hajaacha. Bona kiri kumwe na babandi. Bado yuko na wale. Ariko Imana yamuhamagaye. Lakini Mungu aliyemuita. Iramuzi. Inamjua. Urugero arikiraruzi. Sehemu alipo inamfahamu. Leka bana b'Imana. Acha wana wa Mungu. Leka kubacira imanza. Acha kuwakatia shauri. Witeguye kuza kuducira urumanza n'umwe wenyene. Aliyejiandaa ni mmoja tu. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ariko aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Bado yuko katika kiti cha na uno munsi wumvise ijambo kihana. Wagiriwe neza n'Imana. Umetendea mema na Mungu. Ariko nagomba ndababwira baririmbye. Lakini nataka niwaambie waimbaji. Mwiyeze kuko kuza kuhoraho kuri hafi. Mtubu kwa sababu Mungu yu karibu. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Mwiyeze. Mtubu. Jebe hora bintangaza. Ndumva nta bantu noza kubwira ubutumwa bari hanze. Siwezi nikawaambia unihubiri ambao wako nje. Ndumva nta bantu noza kubwira ubutumwa bari mu bubare. Siwezi nikawaambia
uhubiri ambao wako huko kirabuni. Ndumva ubutumwa bwanje ndabwerekeza kubiyita abakozi b'Imana. Uhubiri wangu nawaambia ambao wanajiita watumishi wa Mungu. Kuko nibo bazibira abandi. Kwa sababu ndio wanaziba wengine. Bakababuza gukizwa. Wanawakataza kutubu. Usanga umuntu yavyimbye ngo n'umukozi w'Imana. Unakuta mtu amevimba kwamba ni mtumishi wa Mungu. Tiera ramuzi. Tiera namfahamu. Mupasitori araho. Mchungaji fulani yamubwiye ati ndakeneye kumenya ko uri pasitori. Nahitaji kujua kama hari ibyo bagutazi. Au ni wanikwambia tu. Yaratera makorasi. Alipiga akamurusha kunywa icupa. Akamzidisha kunywa. Akamubwira ati wewe yarakira umupagani yari bwamenye Imana. Yeye alikuwa bado ni pagani hajafahamu. Akamubwira none wewe uri pasitori. Wewe mchungaji. Iyo bagumana n'uwo muntu. Angebaki na mtu huyo. Uwo muntu yari guhinduka. Mtu huyo angebadilika. Ugera mu marigara. Unafika sehemu kwenye abamye imbere y'ishenge. Wengine mbele ya kanisa. Niba usanga bariko bakora ibiteye isoni. Ndio ambao wanatenda ambao hayafai. Shengero tubanze guhinduka twebwe ubwacu. Kanisa tubadilike sisi. Ubanze guhinduka wowe ubwawe. Ubadilike wewe kwanza. Ni wabona ko wahindutse. Ukiona umebadilika. Hanyuma ugende uhindura abandi. Na kubadili na wengine. Ni wafata ingingo uzogenda igihugu cyose. Ukikamata nia utatembea nchi nzima. Ni wafata ingingo uzogendera isi yose. Ukishika nia utatembea ulimwengu mzima. Ntabwo jewe nari bwarengwe urubibe rw'u Burundi ni munda y'indege. Mimi nilikuwa sijavuka mpaka nikiwa ndani ya ndege. Nagiye kurira indege ari uko mbaye umukozi w'Imana vy'ukuri. Nilipanda ndege nilivyokuwa mtumishi wa Mungu kweli. Umuntu yamaze guhinduka. Aliyebadilika. Ava ngaho agiye hariya kwiherera. Anatoka hapa naenda kule. Ntabwo ava ngaho agiye hajya munsi y'ibigazi. Hatoki hapa kenda huko. Ariko abantu batarahinduka. Lakini ambaye hajabadilika. Usanga bibereye hanze y'ishengero. Unajikuta yuko nje na nje. Usanga bibereye hariya mu nkuru. Yuko kule katika story. Abo ni bamwe bazibira abandi. Ni wale ambao wanaziba wengine. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Twoba abakozi b'Imana vy'ukuri batanu. Tukiita watumishi wa Mungu kweli watano. Twohindura Nyabunyegeri yose. Tunaweza tukabadili Nyabunyegeri yote. Twohindura Burundi bwose. Tunaweza tukabadili Burundi yote. Ikibazo. Tatizo. Ivyo tuvuga sivyo dukora. Tunayoyasema hatuyafanyi. Vyabaye kwa kundi. Ilikuwa ni vile vile. Ngo murumva ivyo mvuga. Usikia ninayoyasema. Nimurabe ivyo nkora. Usitazame ninayoyatenda. Abantu no munsi bararenga. Watu leo wanaenda. Uko wambara niko bazokwambara. Unavovaa ndivyo watakavovaa. Ivyo ukora nabo bazobikora. Unayoyatenda ndio watakayotenda. Banza uhinduke. Badilika kwanza. Hanyuma uhindura abandi. Alafu badili wengine. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire gose. Mungu awabariki sana.